tātou tāpua i le tua i sua whatama, ma le alo, ma le angang pa ia. Amene. Le ali ia i lunga ia te i mātou lo walofa, e pei on mātou wha moe moe ia te oi. O le vi inga o le tua o le a tātou pepese ai. Foranga le fionga le tua mai le evangelia pa ia Ioane ma ta upe ono fai upe sfuru ono lua sfuru maltas o le matua wala to ilo atu Yesu o savali lava i lunga o le vai wo ile afi ona o ifo lea o na so o ile vai wo a e fo i le va ona la to wo lea i kapana umi le tasi tu o le vai wo pouli uli fo ai le i maliu atu lava Yesu ia te i lātou. Ua sou fo i le vai le matangi ua anu tele. Ua tau alo i lātou. Pe tolu pe wha maila. O nai loa atu leo i lātou ia Yesu. O savari lava i lunga o le vai. Ua la talata atu foi o ia i le va. Ua lātou fefe ai. A ua fetala i atu ia te i lātou. Ua u lava le nei. Aua tau te fefe. Sa la tau fia talia o ia i le vaa. Ai o atu loa lea o le vaa i le nuu a la tau o iai. O le tala le lei a le ali. Ia vi ia oe le ali i Yesu Keriso. Ioe sa mo ai. Lea foko amawai atu le toi tu o Yesu. Lua nei o vai aso o tātou wha manu, le toi tū manu malo lo tātou wari. A o lea ua au mai le ata, e whape nāo nā tangia mai ai,
e tātou te savavali whātasi mai Iesu e manu i ai mea uma tātou te whaia. A whai tātou te savavali na o tātou e au noa maleli e mā ngoto i tātou. Lea o to e au ngani lava le au apostolo i a Iesu ina ua whatia lo lātou sā i lunga o le vasa. Lea to e tapatapa i a Iesu, ai whamai Iesu o au lava lea. Leo na winga ai whamanatu ia i tātou. Tātou te malanga whātasi maleali e manu ia ai o tātou whai. Ai a tātou mamao maleali e whapena o na a whātia ai i tātou. Io e sa mo ai. Iai teime e tātou te a whātia ai on tau i tāpatapa lea i leli. A o le teime nā ua whapena o na tu saunoa i tātou wa manatu al tangata ia o le saonga le mu, manatu tangata o lona malosi lea, o lona poto lea. Ai ei le teimi e whapena o na lutia ai whapitauli, o na tātou tue tāpatapa lea ma whapea ifo, lea li ia alofa mai. Io e sa mo ai, e ei teimi e tātou te whapena ai, pe a whai wa tātou tau mao maleali. Tātou tau mawhai e whaalatalata mai le ali i a i tātou. Whaalatalata mai e sūto e tū e tātou te sāwavari whatas. Ina ia manuia ai o whaiva, manuia ai o tātou a inga mo tātou nu. Io e sa mo ai, maona tai, tātou o whatasi maleli i, e manuia ai o tātou whaiva. Se i o tātou te tālu. Lea tu aelo mātou tamā, o mātou whaalongolongo i lau fionga i nei asu. A unoa lava ma oe mātou te le mawhaia se mea. I oe moni lava le ali ie. Mātou te whātua ma talitonu. O oe lava e tapasaina lo mātou sā folau. A o mātou folau i nei tau sanga umi. Mātou talo le ali ie. Whaamangalo i mātou pe a whai. Wa mātou whaangalo oe nis taimi. A oe te le mwhai una e whaangalo ina i mātou. Talo mo au whaamanuianga i o mātou wātunu. O e kāle sia ke risiano i o tātou taitai. Ai meise lalo waoa o whanau ia whapenao na iai lau whaamanuianga ia i lātou malawa. O le talo lea maleulenga e ala ia Iesu ke risolo mātou wali i le suafo tama le halo ma le anganga pa ia. Amen.